mbifurije kugira byiza cyane aho muri hose ku isi. Reka dutangirire muri la Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani. Reka bare iki kinyamakuru cyagarutse kuri Zlatan Ibrahimovic witwaye neza cyane ku munsi w'ejo ku kibuga cya Udinese. Rero ikipe ya Milan ikaba hatsinda ibitego biri kuri kimwe, atanga passe y'igitego cya mbere kuri Frank Kessie. Zlatan Ibrahimovic aza gutsinda n'igitego cya kabiri. Rero arekuye kabisa umupira rero ukiboronya mu rwego hejuru cyane. Rero Zlatan Ibrahimovic ikinyamakuru kivuga ati iki yakubitishije n'ikirenge cy'Imana, mu gihe Zlatan Ibrahimovic avuga ati nimba ntagishoboye kwiruka se kuki ntaguruka. Ati nindo busi ya kabiri mfite. Iki kigabo kiriyemera cyane kabisa. Zlatan abafana benshi baramukunda, nanjye ndimo rwose ndumufana we. La Gazzetta dello Sport kandi kagatse kuri Cristiano Ronaldo. Rero ejo yaje asimbura Dybala kuri match bakinaga n'ikipe ya Spezia. Cristiano Ronaldo rero ahita atsinda igitego ku masegonda 26 gusa amaze kwinjira mu kibuga. Akaba rero byanangiye ikipe ya Juve itsinze ibitego 4-1. Cristiano atsinzemo ibitego 2. Ari nako Pirlo rero nyuma y'iyi match yavuze ati turi kuri 70%. Tumungo none twavuye kuri 30 twagiye kuri 70% y'imbaraga zacu. Ati ntago turagere ku 100% ikipe yabo ntago irabijana ku 100 kabisa, ngigira imbaraga zo kwego hejuru cyane, ariko tugeze kuri 70%. Corriere dello Sport kandi nayo ikagarutse kuri Zlatan Ibrahimovic ndetse na Cristiano Ronaldo. Icyamakuru cyatangaye cyane kivuga ati abagabo ntibajya barangira. Akaba rero kigaruka kuri Zlatan wafashije Milan kubona amanota 3, ari nako cyanagarutse kuri Cristiano Ronaldo watsinze igitego rero ng'iminota 3 akimara kwinjira mu kibuga. Tutto Sport nayo ikaba ishimira cyane Cristiano Ronaldo rero watanze show ku ikipe ya Juve. Uyu mugabo rero akaba akomeje kwitwara neza cyane kabisa. Uyu mugabo ntajya asaza, rero akaba yafashije ikipe ya Juve kwibonera amanota 3, ari nako Cristiano yavuze ati rwose je suis de retour, ati nagarutse rwose bwana mwicare murebe umupira. Tugarutse muri la Gazzetta dello Sport ikaba yagarutse kuri Christian Eriksen rero akaba uyu munyadenmark ntago yabashije kwinjira kabisa muri shema z'umutoza Antonio Conte y'ikipe Inter domira ku buryo uyu mugabo bivuga ko mu kwezi kwa mbere ashobora kuba yagenda. Destination hehe ni mu gihugu cy'Ubufaransa, rero ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba iri kumwifuza. Tukivuga amatransfer ariko twekeza mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Sport cyo kikaba kitubwira yuko ikipe ya FC Barcelona iri kugerageza rero amahirwe yayo ya nyuma yo kureba ko mu kwezi kwa mbere yazana Eric Garcia. Akaba rero uyu musore bashaka kura mu ikipe ya Manchester City. Rero Barcelona ngiye kwishyura miliyoni 8 zonyine gusa, akaba amafaranga arenga bagiye kugerageza kureba mu kwezi kwa mbere ko Man City yamubaha bakamwegukana. Ikinyamakuru Sport cyo kikaba kiri kurira n'ubu ngubu kabisa kigishinja rero arbitrage ntago kiri kuyishimira mu by'ukuri. Ikinyamakuru Sport rero kivuga ko kuri match ya Sevilla, Getafe, Madrid ndetse na Deportivo Alaves rero hari penalty bakagombye kuba barabahaye, ndetse kuri match ya Deportivo Alaves baracyamoninga kabisa, baracyari mu kiriyo cya ya penalty batigeze babaha kuri Frankie de Jong. Akaba rero ikinyamakuru kinavuga rero ko ikipe ya Ronald Koeman ifite byinshi cyane byo gukosora. Kuri ngubu bamaze gutsinda ibitego 3 mu mipira 54 y'imiterekano muri match enye zeruka. Ikinyamakuru kivuga ati rero ibingibi ntago bisanzwe ku ikipe ya Barcelona. Ari nako kandi ikinyamakuru rero kifite inkuru ahangaha Kikesetsi akaba yagize ibyo avuga, akavuze ati Lionel Messi ni umugabo uri difficile kumujera, ni umuntu bitoroshye kubana nawe kabisa. Ati rero ntago ari ngewe wagombaga kumuhindura rwose, akaba yamukrititse. Rero iyi ni story nshyashya ivutse ubu ngubu sasa ngo Messi biragoye kumujera kabisa, ntashobotse. Ikinyamakuru AC cyo kikaza gisonga ikipe ya Barcelona rero kivuga yuko Barcelona imibare yayo iri mu mutuku kabisa, iri muri esheke. Akaba rero ikinyamakuru rero cyagarutse kuri Lionel Messi kabisa. Ikinyamakuru kimwibasira kivuga kiti rwose amaze match 5 nta gitego atsinda, nta na passe decisive atanga. Ati uyu mugabo rero ari mu bihe bibi cyane. Ari nako kandi ikinyamakuru kinatubwira ko Barcelona itangiye intangiriro mbi cyane za championnat, kuko ibingibi yabikagamo 71-72. Ari nako kandi ikinyamakuru tubwira ko ku munsi wo kwa kane Barcelona igomba kwicara rero abakozi bayo, abakinnyi, abastaff bose, hanyuma bakicara bakaganira rero ku bijyanye no kugabanyira umushahara, dore ko bashaka kugabanyira izi miliyoni 190 babahemba ku mwaka. Ikinyamakuru Marca cyo kikaba kigarukira cyitekereza kuri match ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Inter domira. Ikinyamakuru kivuga ati rero ni match ikaze cyane ari kije mu bihe byiza. Ati Madrid imeze neza cyane rero, ndetse banishimira kuba baragaruye Eden Hazard. Rero ati Zidane nategure kabisa match ikaze cyane agomba gusuka kuri Antonio Conte muri iki cyumweru muri UEFA Champions League. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, reka duhere kuri Gareth Bale w'umupira nk'uko ikinyamakuru The Sun kibivuga. Akaba rero yafashije Tottenham Hotspur gutsinda ibitego 2-1 batsinda ikipe ya Brighton Hove Albion. Ikipe rero ya Tottenham yabanje igitego cya Kane kuri penalty, ariko biza kurangira Lamptey abishyuye kagasare kagufi gakina kuri 2 kabisa kazamukiye mu ikipe ya Chelsea gakinira Brighton. Hanyuma birangira rero Gareth Bale bateretsemo igitego cye cya mbere muri Premier League kuva agarutse. Rero akaba afana ikipe ya Tottenham Hotspur bishimye rero 2-1
Spurs ibona amanota 3. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kandi kuri Paul Pogba rero akaba akoze penalty yatumye Arsenal ibona amanota 3 itsinda igitego kimwe ku busa cya Pierre-Emerick Aubameyang ku munota 39. Pogba ati nahuzaguritse cyane kabisa, akabasabye imbabazi rero abafana b'ikipe ya Man United, staff, abakinnyi bagenzi be bose kabisa, abantu bose bafite aho bahuriye n'ikipe ya Man United akabasabye imbabazi rero. Ikinyamakuru kivuga ati yakoze penalty y'ubucucu. The Sun ikaba kandi ivuga ati Man United rwose ni ikipe isigaye ikina ariko ukabona ko iri too nice. Ati bakeneye rwose umukinnyi w'umumaestro umeze nka Roy Keane ubigisha kuba bacuye, abantu bakagira morale cyane. Tukivuga Roy Keane Demel ikaba rero igaruka ku magambo yatangaje kuri Sky Sport ubwo uyu mugabo yavugaga ati Ole Gunnar Solskjaer kabisa izo flop bitse zizakwimisha akazi, uzikubure hakiri kare rwose, ukubura aho ngaho te hanze. The Daily Telegraph ikagarutse rero kuri United rero yatewe penalty tanga na Pierre-Emerick Aubameyang anayishyira ahantu habi kabisa ku musaruro wo mu rugo, ntibameze neza cyane. By the way, United muri iyi season ntiratsinda match yo mu rugo n'imwe, ikaba yarakiriye Palace ku bitwa 3-1, yakira Tottenham yitera 6-1, yakira Chelsea banganya ubusa ku busa, yakira Arsenal yatsinzwe kimwe ku busa. United ntatsinda match nimwe muri iyi season rero, crise kabisa kuri match zo mu rugo byayinaniye byayi chance gusa, ariko match kwikiraho mu rugo bazakira West Bromwich Albion mbere yo kwakira Manchester City. Ikinyamakuru The Guardian rero kivuga ko United itameze neza cyane kabisa, itari mu bihe byayo rero yashojwe na Aubameyang. The Guardian ikabigaruka rero kuri Sir Bobby Charlton, akaba rero uyu musaza yamaze kurwara ya ndwara yo kwibagirwa kabisa, ntago amerewe neza cyane. The Daily Telegraph nayo ikaba ari byo ivuga hangaha kabisa. Daily Express ikabitubwira yuko umuzamu Nicky Pope we ashobora kubura umwanya mu ikipe y'igihugu natareba neza cyane mu by'ukuri kuko ari kwitwara nabi. Twekeje mu gihugu cy'u France, ikinyamakuru L'Equipe kikaba kigaruka ku ikipe ya Lyon yanganyije n'ikipe yari igitego kimwe kuri kimwe. Ni match rero igice cya mbere amakipe yombi irangije gutyo anganya kimwe ariko igice cya kabiri ikipe ya Lyon yaje kubona ikarita y'umutuku hakiri kare cyane rwose. Ikipe ya Lille rero inanirwa kubiprofita nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Tugarukana ku mugabane Afrika, akaba National Al Ahly muri weekend iratwaraga igikombe cya shampiyona cya 42. Iyi kipe rero ikaba imeze neza cyane kabisa, iraryohewe cyane rero, ubwo bravo cyane niba hari abafana b'ikipe ya National Al Ahly. Ahmed Fati akaba ari umugabo w'imyaka 35, uyu nguyu yakinaga ikipe ya National Al Ahly. Uyu mugabo rero imyaka 13 yaramaze muri ikipe ya Red Devils, akaba yaratwaye shampiyona 9, igikombe kimwe cya Misiri, Super Coupe za Misiri 3, Champions League 3, Super Coupe zo ku mugabane Afrika hano 2. Ahmed Fati akaba agiye kuva mu ikipe ya Al Ahly yerekeza muri Pyramids next season, akariho agomba kuzakina. Al Ahly kandi nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona ikaba igiye gutakaza Mohamed Magidi Afsha, akaba ari umusore w'imyaka 23 hagati mu kibuga mu playmaker aho hatari rero umwagent yamaze gutangaza ko mu kwezi kwa mbere bamaze kumvikana kabisa n'ikipe ya Celtic, rero akaba ashobora kwerekeza muri Scotland kujya gukinayo. Nako kandi hari amakuru atari meza cyane rero ku ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba Kylian Mbappe bivuga ko yagize akabazo k'imvune muri iyi weekend, ndetse match yo kuri wa kabiri bagomba gukina n'ikipe ya Leipzig gashobora kuba atari buyigaragaremo. Na affaire yo kuza gukurikirana cyane n'amakuru ko ari bigenda azamuka. Hanyuma yitwa Isco, akaba rero Everton yamaze gusaba ikipe ya Madrid ko bamutiza mu kwezi kwa mbere, bamatiza mu ikipe ya Everton hanyuma bakazamubaha mu buryo buri permanent muri sama itaha. Reka turebe rero aho bizerekeza. Isco nayo yarumukinnyi mwiza cyane ikipe ya Everton yabibonye. Nimugoroba habaye agashya kuri match yo muri Espagne, ikipe ya Betis Sevilla ndetse n'ikipe ya Elche bakinaga. Hanyuma za zindi zo bita Spider Cam, ni zimwe za kamera zo hejuru, ikaba yaguye igwa muri tribune, ariko kubw'amahirwe nuko nyine ari match zigukina nta bafana bahari. Iyo haza ko hari abafana rwose yakombye kuba hari umufana yaba yakomerekeje cyangwa se yanamumaze mu mwuka ko ya kamera byaneremereye cyane. Imwe yaguye rero byari hatari cyane. Reka dusoreze kuri Roman Abramovich, n'umugabo ufite miliyari 10 z'amayero. Uyu mugabo akaba ari boss y'ikipe ya Chelsea rero. Roman Abramovich muramuzi cyane. Uyu mugabo buriya uko mumurebera hariya burya yiyambara isaha y'amadolari 100. Yashobora kuba ibintu by'amasaha atari ibintu akunda, cyangwa se probably wenda arayihawe n'umwana we wenda nka kado, je sais pas. Yiyambara isaha y'amadolari 100 ahangaha rwose, ibinyamakuru byabyumiwe ahangaha. Les amis, ibi byiza cyane.